college bun hero kijing betip nam tai keyword light kam te kidon ki post ki balaj apo ka Central Industrial Security Force kam driver jong ki post sipai te ki bakwa ban tap sa page igni video bodokut ban yo kijing tip ki bakam ne nam ta kani te date of submission online kan sedang ha ka apply tarik Januari arjar apply kemud ba menta kampat sedang bat kan kod hu tarik Februari arjar apply te closing date kade ha tarik kan mau pai ka tarik bat baro kede ben online batch non offline ma te ki bo tip shoy ka tulop kade pe level 3 te ka pe matrix kade arpu news pa adu drup khandai ajar shispa ka pe level ma ne te ki kan utli ki post ki balany ki post ki balany ka total ka don komba saus pa san phuei baro mo te jong ki ur ki don chispa pra penyo jong ki sc ndru penyo jong ki st live artali obc chispa phuei ews saus te baro galong saus pa san phuei tali ki total post bat ki don arjaj kawe gade constable driver direct bat kawe gade constable driver kom pom operator kemudian driver for fire service dah kapor bapi pendap kan mau ban I choice mau first choice second choice nomor ba kidon art lagi push te pila ban I first choice ka banikong ne ka art ma phap I first choice first preference second preference mar bla rapio pinyo shwai kata ka bapi I first choice ik total push kidon komba 100% pue dengan sabatai te ka website ban apply kan mau kan ka website application must be submitted in online mode of the official website of CISF kata kadai www.cisfrectt.in kan mau ban lej akan website nam taban register ya de nam tagine post te ban yo egane ka post kidon lai tuli stage kata kalong ba kin theu shwe gar niang jong pi ka han ada pahaji ki ibaro ada tekin dan sakajing mare ada pajing mare kan dan sakat documentation bar ka trade test hablet trade test mar bagde driver have I driving test ada orang tak sadan ke exam ngasadan saka detail medical examination ke age kriteria kat nose name no ke age kriteria kadai kasdang untuk arvoice name hadu arv news name tenda ki st kadai relaxation sans name ta ki st kan long hadu live for ars name sans name relaxation kan mau ternyata in addition to the above upper age is further relaxable by 5 year in respect of SCST kemudian sans name hadu live for ars name take barang don for age category apply tika educational qualification given pass class 10 syajrong half pass matriculation or equivalent given pass class 10 syajrong kan mau the PD have done ru driving license tagalonga the candidate should have a valid driving license in the following type of vehicle: heavy motor vehicle or transport vehicle, light motor vehicle, motorcycle with gear. Dipendon mo ini driving license ada pindon lab apply ma marka datang jong driver experience dipendon 3 years experience of driving heavy motor vehicle or transport vehicle or light motor vehicle and motor vehicle kan ko nomor tama license name experience dipendon lawan dia juga heavy ni, dia juga transport ni, dia juga line, tapi di mana license name. Te kajing jerong fiscal standard nam ta ki candidate jong chill tribe kadai shispa andrupo centimeter ma. Kenal waktu lapin itu 160 cm ka chest dimlong 76 to 81. Sengap ha ke bakwa ban tab nam ta kan ni ma. Te anda phila pas ya kajing thau ya ka hajbar ke ibaro thau ka jing kia ke ibaro tepin poi shaka jingmare kapet yang ma teka jingmare kalong haspa metaron in 3 minute 15 second tes dah practice bhala da piwa bantam teka don kalong jump 11 feet in 3 chances high jump 3 feet in 6 chances ini lai telima nam ta kapen tenda pila pas gini kan don saka trade test de haga trade test kin le kumno kan don kan driving test for light vehicle kalong san phoma ka qualifying de arsan the driving test for heavy vehicle but nam taka practical knowledge of motor mechanism technically shpangine ki ka jat kali gai ma repair machine ne te la pipa sang tu sa poya ka exam te nam ta ki SCST nakum no given cross ya ka life fly percent ma te tangkine gi jeng tip te ki bakwa ban apply online apo ka website ciscrec.in
ke age category kadai arfwe du life arts nem mat post kidon kumba saus pa sanfwe tali e bara de tangkine jemput kulish